Kani kedai batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Wahsherkhmut daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka MDC jong Nongshken constituency ka Congress Mary Kharpuri kala no Synñiang daga generator sha ka Wahsherkhmut PAC ka badan syakithan penusla. Hakani singi belalai no Synñiang ka Congress kam simla dan lang Henry nong Krisyan jong ka kila shem ya ka benta bandai IT ya ka generator ha ka kerteng jong ka MDC. Hatam nak benta ipat ba iba wan syak smart akan ke PAC bang wiru inong penslam bat milale ya ka benta kabri aku minong mat ba ngaru ngamdom simun bang ong na report ndai tang keding kublai di MDC jungi di bala bang penio kita ni generator tam kene ka shnong jungi kene ka rat jungi ka ba tutha ka light tam di doktor yong ba di vaksin ni isniu dalam zolai ba kanong keding mentoy nak bentang jong di staff ni ba nak bentang jungi ni ibuan pancak semua kalau ni PAC